Kia ora, ko mahirangi ko hatu tōku ingoa, he uri tēnei no Ngā Tapuwae ā-Taraika wharetoa no te waiwahua hoki, ai kurai nāna ki te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, he tautoko marua hau. Ko Ngā Tapuwae ā-Taraika te ingoa tō mātou Pākehī, ko Taraika tōs. I tū tēnei kaupapa i te tau 2021, he kaupapa wharekura. Ko te tino ngako o tēnei kaupapa, he tūhono ki te Aotearoa, taranaki whānui, ki ngā mātāwaka hoki, ki roto i te rohe o te upoko o te ika. He whakau i ngā uara i tā te hitori o te whanganui ā-tara. He tuari i nei mātauranga, i nei mōhiotanga ki te iwi. He kai mo te hirikapo, kia kaua te hunga te iwi e noho kuare ki te hirahiratanga o nei kōrero o te whanganui ā-tara. No mātou se honore nui i riro i a mātou i tēnei tohu. He mea nui kia whakahoki mai ki tō mātou kura, kia kite i tō mātou te mana nui, te kitenga o ngā tamariki i a mātou tū, hei tuakana, hei rangatira. Ko ngā tāngata, ai whakaawe nei i a mātou mahi ko Paparawiri Right, nāna tēnei kaupapa. I poipoi i a mātou ngā tauira, o tira tā mātou kai kua Wharenei Campbell. He mihi nui tēnei kia rātou kua riro, ai kaha pakanga mo tō tātou reo. O tira kia tātou katoa te iwi Māori e pakanga tonu ana mo tō tātou reo. He mihi nui kia rātou i riro i ngā tohu reo Māori. Kua puta te ihu. Kia rātou kāre i riro i ngā tohu. Kei te pai tera, ko te mea nui e kōrero Māori ana koutou. Ko tātou e whakareora ana i tō tātou reo. Ko te aho matua te tāhuhu o tōku whare, ko te reo me ona te kanga ngāhe ke whakamau, ko te whānau, te whanaungatanga ngā pau. Kia ora.